Mengening yuk. Ning. Wah, tukang santi wae. Tukang santi Ci? Oh, bisa mengening? Oke, kan tukang santi bisa mengening. Bang santi kan saya mengeningin, Bang. Wah, dia Ci, ngerti Ci. Mengening sih ngerti sih, tukang santi apa? Ngabo buku. Maksudnya? Di Jojo nak mau gending, wah kemon ulung ngabo buku nih. Ada itu kebayar buku, so kebayar buku man kopi. Mana kopi? Mana nasi? Mana nasi? Pulas. Put mengening, mak buku, man kopi, mana nasi? Put mana nasi? Mulih. Barang masih masuk tukang santi. Aja barangnya kau. Tukang santi beli baju, wah barang beli ini masih. Kan barang tukang santi. Wah itu tukang ngabo buku misi sing lejak nasi man, kopi man, pis man, baju man. Ngajak Ci mengending tain black sing man po. Apa nas ujang kan man. Cinawang santi. Santi apa? Santi itu damai. Ragam laja sama santi panyak damai. Jengat cara cing ngejaan. Yang wah beli horain awal. Ini moren. Jangan di bawah suhu deng horen.